Tu borbu sam primila već u stomaku svoje mame. Tu borbu, tu naviku, te programe, ta autopilot je nastao već u stomaku moje mame. Ako si i ti ta koja se konstantno bori sa životom, koja ne zna kako bez te borbe, želim da znaš da si reprogramirana i želim da znaš da nosiš u sebi programe. Želim da znaš da postoji izlaz i da možeš iz tog stanja. Jer sam i ja bila u tom modu, u tom stavu. Dobrodošla mi. Dajem ti hipnoterapije. Pokažem ti uzrok, dam ti rješenje. Pokažem ti gdje je to nastalo. Hipnoza je teta stanje. Nemoj se bojati. Nije strašno. To je samo duboko opušteno stanje. I tu možem reprogramirati tvoj dam ti snimak. A napravim ti i snimak za samu pomoć. Samo hipnoze. Dobrodošli.